Izinqole zabathandi bamaskandi lapha ku-Facebook ubani loyana uSibusiso Khotha Isithelo ubhale kanje: abazi izinto ne-English sebevele baya ku-Google bathola ukuthi iqhawe uKhuzani ukhuluma iphutha uma ethi abaphathi bama-Harper Award ukuthi babheke yena ukuthi uyena umculi ozomela umaskandi e-America. Wase yayibhala indavu-ke yakhe-ke wase-ke yaqhubeka-ke laphayana ukuthi yena abaculi bayazingenelela bese bona ama-award bekhokha imali ukuthi yena izindleko umuntu ukuze akwazi ukuthi afinyele kuma-awards. Wakhuluma wase yafika sekugcina ukuthi ubengakhethwa uthi omunye ubengakhethwa umculi hhayi ukuthi bekuzokhethwa uKhuzani bakubhekwe yena ukuthi izinto lento yokuthi ukube ubhekiwe umbapha nomhapha amanga lawo usho njalo-ke lapha uyibhalile-ke leya ndavu-ke kahlahlela iposti-ke uyithathe la emayithena uGoogle. Sibonile lapha kuveza amanye ama-post efaka ubani no-Andile Mpisana. Abantu bengawazi lama-awards bebengenandaba na babe nendaba banakho uKhuzani wamemezela ukuthi nozoba ingxenye yawo and angazi ukuthi abantu yini le batsipha kabuhlungu if uKhuzani engenelile. Uma umuntu ethi umuntu uyangenelela laphana akaqokwa angazi le nto uyayenza nisense kuma-awards usenda zonke iy'mfanelo ey'dingakalayo ukuthi yena bekuconsider i-nomination iyona process leyo vele awekho ama-awards ongawangenela vele ngaphandle ukuthi uhambise umsebenzi wakho. Even if bayakuthinta bayakutshela ukuthi besifisa ukuthi ube yingxenye still kusamele usubmit umsebenzi wakho ukuthi nakho ama-achievement wami from ngaqala ukucula ngaze afika la eminyakeni eyedlule ilokhu nalokhu engikwenzile yingakho ngicabanga ukuthi ngingaqualify ukungena emcimbini wenu. Ilokho okwenzakalayo engicabanga ukuthi kuyawenza-ke umqondo kodwa ama-post abo noma ekhuluma bezama ukugxeka kodwa abawaphikisi ama-awards abayiphikisi indaba kunoKhuzani akahlahla lokho abakuphikayo. Ama-video abawenzile awanasidingo cause imithetho ibekiwe laphana ukuthi yena udingakala ukuthi ungene uma ungenela kanjani. So inkinga la ukudifenda kodwa ikhona enye inkinga engicabanga ukuthi ikhona la beside lento eyenzakalile beside le post. Nansi inkinga esinayo asazi ukuthi ahlahla kwenzakaleni nge-EP asazi cause abantu angazi noma bajabule ngayo or abajabulanga I don't know kodwa indaba inana umsebenzi ophumile. So inkinga eyenzakalile angazi noma ingoma ama-numbers ayaqualify or ingoma i-trendy akukho lapho kuthiwa ingoma ivale khona I don't know mhlawumbe inkinga leyo. If abantu bengafocusa kulokho kube uphusha ukuthi ingoma-ke kuthiwa ivalile kuphi iyadlalwa i-on repeat lokho-ke mhlawumbe bekuzoba ngcono kodwa-ke ushuke ibuya la angazi noma abantu bastressekile noma abantu umsebenzi ophumile akusiwona lodwa bawulindele I don't know. Bekunezinto ey'velayo lapha kule 3 days edluleni ama-achievement enziwe lezi ngoma zo-4 sikhulumile ngazo kwi-channel sayincoma kakhulu sabonga namandla abantu abastreamile abadlala music amandla ama-Red Nation amandla abantu abathanda nje umculo kaMthandeni sakutusa lokho sakuveza ukuthi abantu bazobasebenza kahle nangali ku-Spotify yaphinde i-EP yasenza kahle kakhulu nangapha ku-YouTube siyabona futhi ukuthi iyeza kodwa somehow abantu angazi ukuthi kanjani. So the only way ukuthi abantu-ke mhlawumbe bezizwe befile better ukuthi benze njani bezokhuluma ngento mhlawumbe-ke ethinta bani uKhuzani mhlawumbe lokho kuzobenza befile kangcono. Understand nakhona ukuthi yini point abayenzayo ukuphikisa uKhuzani ungenelile uyile overseas wabuye ne-award ang-understand noma sekusegazini nje ukuthi sifuna indlela yokudefenda siphikiswana lento enziwa uKhuzani akumelanga ajabule kungabe bikho umuntu ophikisayo. Maningi phela
ama-post avelile, kubeningi ukukhuluma, kodwa ayikho i-post ephuma nento nje ukuthi ithi yona. Ayikho into evelayo, kodwa ukukhuluma lokhu kugudla emaceleni, lokhu kugudla emaceleni. Manje ngize ngiyibuza ukuthi kanti awukho yini umsebenzi ophumile? Awukho yini umsebenzi ophumile okumele ngabe abantu bajabule ngawo? Lo msebenzi khani uthi 5 days namhlanje uphumile, usuku lesi-5 lolu, but somehow angazi ukuthi kwenzakalani. So angisho ukuthi ngithini, kodwa kuba ngathi abantu abaningi abafuni kahle kahle kuyikhuluma le ndaba. Bengithi mina kuhamba kahle, ngibona iy'namba ngiyincoma, ngenza nama-post, kusazovela futhi amanye ama-update, ngiphinde futhi ngibuye khona la ngizokhuluma ukuthi cha, ingoma ukuthi siyenze ukuthi njengomculi wamaskandi senze ukuthi nokuthi. Bengiyitshela ukuthi-ke abantu bazoba happy, kodwa it seems as if abantu abajabulanga somehow. Kodwa akuniduduza-ke, lithe iqhawe lenu-ke, kodwa-ke alikaqedi, khona elisazokuletha, aliqedile, kunezinto eyi-serious asazoyikhipha. Ninga-stress kakhulu, ngiyabona abantu ba-stressekile, sebekhiphe i-stress kuKhuzani mhlawumbe ngandlela thize. Angazi uKhuzani uhlanganaphi-ke nama-EP aphumile, ngoba i-EP ikhishwe iqhawe lenu, iyadlalwa, ithe ihamba kahle iy'namba, onke ama-record uhambe nawo futhi uMthandeni, onke ama-record abalulekile uhambe nawo. Ingoma ezistrima kakhulu first day, ingoma edlale ngosuku lokuqala ama-streams amaningi, iy'ngoma zakhe ey'ningi ey'hamba phambili laphayana ku-Spotify. Angazi ukuthi kahle kahle yingani ninga-celebrate impumelelo ka-SK. Ilokho engihlale ngikusho ngikukhuza ukuthi anikwazi uku-celebrate i-success ka-SK nina. Kunalokho ngingamane niyobheka ukuthi yini eyenzeka kuKhuzani eningayigxeka, eningamcokofula ngayo. Nakhona akunalutho. Akunalutho engakukhomba kuKhuzani. Akunangoma engikhiphile uKhuzani. Uhamba waya kuma-awards, wathola-ke i-award leyo ngo-night number 1, wathola something. So where is the issue? Senifuna uku-check ukuthi ama-awards asemthethweni or awekho asemthethweni, akukho enizokuthola. There's nothing that you're going to find there. Uhambile uKhuzani, wawina, bekuye yedwa futhi uhambile wayomela umaskandi, emele ngisho iqhawe lenu laphayana. Uma kuya ngomaskandi ohambe phambili, kuya ngoKhuzani, obamele bonke. Yini i-issue ileyo? Asazi-ke, kodwa-ke abantu kumele behlise imimoya, bephushe umsebenzi. Iqhawe malikhipha umsebenzi, abantu kumele bephushe umsebenzi. Ezinye izinto ey'seceleni zizoba lose i-focus, kodwa bengithi abantu bazoba happy-ke, nakho phela-ke umsebenzi ophumile-ke. Kodwa-ke zona ingoma eziwu-4 benginethemba ukuthi hhayi i-1,000,000 selibhuquzile, kodwa-ke bese ngiyikhulumela nami, akuyona into ebalulekile la. Ama-poster kanjena nje izinto ey'ngathi ishule, siyazi ukuthi somehow niphethe i-stress esithize, angazi ukuthi isiphi, because kumele abe ni-happy kunomsebenzi omusha ophumile. Kodwa nje uKhuzani uzoqhubeka nje ephumelele, uzoqhubeka nje aniphilise kabuhlungu, uzoqhubeka uKhuzani enze izinto ezinhle zodwa. Ilokho kumele ukwazi, and thina selokhu sivelile sizokhuluma okuhle kodwa ngobani? NgoKhuzani, ukuthi uKhuzani use-achieve lokhu nalokhu nalokhu. If futhi enza into ehle uKhuzani, sokuphinda futhi kuzobe kunomcimbi wakhe, sophinde sizokhuluma ngayo futhi uKhuzani. Kuphinde kuphume i-album, sophinde sizokhuluma ngayo. Manje kuyoze kube nizama ukuvimba lokho-ke, angeke nize nikuvimbe, uzolokhu ephumelele nje uKhuzani. So nina ehlisa nje imimoya, ningabi ne-stress kakhulu, nihambe niyodlala i-EP iphumile, niqhubeke nokwenza ama-record. Kuhle futhi nalokho, sizobuya futhi la sizobatshela abantu, sibavezele ukuthi umculi thizeni usi-achieve u-1 no-2 no-3. Siqhubeke nempilo. Ngiyabonga, nisebenze kahle.